Ki Parlok Kijonga and welcome back to Biomood Vlogs. Mentagas ni one year senesha like mau siang sai sen kesnong ke pengalaman tuisen hak bagdon ke pung ler tu menglejingi amata pat ngin hiar setekowi ke jaka ke bakam sepo susu kadon kowe ka jaka ka itnat bah ka bakerteng ka wa moor ngathara ki bubuna preng jupi pilai I kane ke jaka po Instagram po Facebook but mentagas ngin lej ban explore station kadon ka jingking ka badon halor jong tu kawa ka jingking jeri lagi thiet jong tu jeri tu padak susna na khamsian thalai kapat da dap bha kata ta rei pila ban cross gitu kawa lomba ka tu ka jingking jeri te bagron ru ko po ka basngur bha ak badon kidon ru gidon hang tu pila ban jingi pila ban le kai omang tu te banyai tene na light mau siang siti sapo ka sempor kumba like enta ban poisu stu sawa stu te mata kadang no arsot sti serom but let's see kal ti kalong kumno khnang ba ma phik bawan hadin haboro phila ban pe kene ke video but phin tip ni ka jinglong jingman jo kene ka jaka hangne so ano bun kam bun kten shu nya no arsot sti serom but lada pinang thmai po kene ka video ka jonga po YouTube channel ka jonga do subscribe give a like pat share ro ikene video khnang ba phin tip khamba ikene ka wa mor ka bodon nang ne than like mau siang hang ne hasora hang ne so let's go hang udah lu sok merit klau ne ki ong pareng wild black pepper ubah saya lap ki jaka klau ke belong kum ne but hang thelor pi ka jaka bo sensar jong ki trai snong sene ha ka ba ki phot nang ne na klau ne na bri jong ki bat ki bo ang ne par khyang spor nang ba un kham sting ka ket ka ba ban ba ste cha like mau siang stay okay padang nerom kadang kowe ke yeng hakaba ki sa ki pai jakang ne trai bre banam dur kam balik pai stisha snong mit niong ko kapan sok ki hakaban sa hai ne trap hang ne ngilayat kumba sikentai nang thina neng sne sharum manta but ngila thaj kejat khniat namar bangi hap ki yat maki lti bolong khoru kharam hangne kalong dum manta gasngi de nang ta daung yem da sep ha namar kalong dum lo kuma pi isiden jungaro phimda imathan namar stisiden jing sak sliang sti kadon ka snong kadar snong sti hakabangi haban cross lomba kene wa se ndai mata phimi isu itang lo sudah namar kadom kejur ler te hakoy kaliang kay rap ingi namar blai ngin nops athan kasuk ingi banyai si serom but koy kaliang pat ngimi si sliang ka view kalong blurry namar ne ulo udon hangne ngi hap yar bang sekendiar si serom ka tis tis wa sti bagin poy ka to ko ong gi brewsane ka wa mor ngathai support ngi sa sikentai banyar nang nesti let's see kan support kan no down we goes ngalayat kumba like enta dunai mata but finally apa yang ne drinking wa more kadang ne kadeka drinking jeri ke badang sedang form ne berkene kawa ne kadeka wa more apa ni film plastis po kadang ne kadeka drinking
Juga ne kawa mor hang ne pi kine kithet ki badang red hang ne don new ki ba wero ba perskam ki basna ki teng kine jingking nang ne wat poist sha shliang ste kane kade ke jingking wa mor bat sapo jonga kumba arspa lai spa fit kathi kade kawa baik ke jing khoi juga ne kawa te Menta ngan hiar ti sliang ti banong ti sha rom sti onyo jinging ti ta spang so off we go. Finally lapoi hang ni ha wa mor hang nem ta ka kerja amdun breu te jempor kumba harkan tasting like kita mon poi solution ne but chadin juga kane kadai ka wa mor pagkatis che kadai ka jingking ngong yai manne so pani pi kana ko umang ne ka jingkhot ka jongka che but kadum man ta ka singi ko paja anyway lapoi hang dengan nyom bai che chipang ta paja thai alujong but yo balik pai no amar kala slam la lai duna ta okay so welcome to wa mor kane ko mong ne pag jingkhot ka jongka ki don ki do ti sopo ki don do ti do kalong kum ka yit khmi ka ba pi ilut ki don sport ti bata ter dong to stiga padeng kalong ka kham jeliu khandiat but kathi salor kadai ka jingking jeri ka bngai mane te pej kum to phini ka jing internet ka jong kane ka wa hang ne Merai dan tusang ne, via kisah galak tanam, sadut masalah cai, bang penjat haji lojong sipor, ups, kadai kan sahoj, indi kane enjingi bat sang pai no. Dapat jengin kenawa nanti, kam da kan kum soi dua kalau slide lihat, mio pandai kai slam nomor ba akan don sau beje, akan dom sulit dapat lagi like kenta so kenta kan kai, kalau ba san ne den ta gadau, belum no kai no, dengan tu pi kena gawa ne kalau kum khoj ke besmur ha, tiga jengking stesen donga, kena gede gawa mor. Kita dah kuat nuan ni, lak nuan, nrei. Wan dan step nomor ba tiap bani ai lai sebentar, lagi entah. Benon kita lai tong siang sini. Awat pilak ban kiu nang ne, mi stay sakat asnong stay. Nrei nalo nomor ba ngabuk dari stay. Hai biang sai sen stay. Dengan lai support lai kita tambah kiu entah. Terus sih kan support no.
on pois tu sti sa jika yang kali snong like mo siang stay. So nothing more to say. Ini no stay. Kyo no stay sa snong. Kadai kalanti kawangi habban kyo station neng layat kumbas kan tatam aim ta but layat sep layat highload marba barbecue kta sai kajat ta da habet ski sai dom breun te ying ki basa ne ô mà con lấy vô được đi xa kita try snong ne kiba sa biết ang ne kiba up ini sunsar ne klaung ne la dum la yai kumbar kantai video sedang la me light stay mi mat su kodor jungaro indang mut balak poi ndrei ki try snong ki bayat yang ne ki hap simpor ses kentar nam tip su sekarang kon simpor yang ne sti selor pi benai selor la sai athawa wang thila pulun so benai tadang sa maroi paling klaung ne anyway ngin kyo no selor spang but ngin peit nang ne atau kon simpor sisa ar kenta gum try snong ne kon simpor dunai kata let's go. Finally, my voice is madan like mo siang ne. Ladom on the dodge ban igdor kon sai kniat. So itu ikong mane try snong yung mahabiaj arkenta nang thu nang baga jika wang sangi sut haj mane. Bar kesimpor sa arkenta entah di new je. Finally. Voice snong. Kalau kerja kalau dia lor bodom. Kipun stangki marat alenti. Luckily, mkondo gitu kimera klau, ngai bel tilo jom, kalong safe and sound. But lapoy yang ne, hamadan ta, but poy stage kaya kali. So, karena kita trip ke trek senisha hawa mor ne, but kalong kerja kita nak bah ban trek, Andre ada film lah banyak kejat, nggak saja film nang ne. Amar kalong kapa kam janjar kendiat Andre pada pilong ke maklai manya dan pila berwan ne amar kalong ko saka ko best pa te but la fiwan hang ne pila pidi berwan ka por ko dang kam step ban poi kendai baje aim to ane swa ka taru ko biang palat amar ba ko mengawan mengamani la sengi palat ngapoi khalar steng tengah poi sti sawa sti hadu lai duna dia nak kata kau kalau mid nom tak sing ne so one nang kloi but explore take out more city. So this is the end of the trek ang ne hawa more. I'm going home now. Pwede po na iro sa iba station dito na. Okay, so pagkot na hang ne kendo if next time. Till then, stay safe, take care, and